Satu bisa. Bisa lah, kecil. Di sini mau apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ente di bengkel, Cang. Ngapain dia, Cang? Benerin akhlak. Ente masuk udah belakang aja. Ada tuh benerin perasaan. Perasaan. Iya, abis ditabrak kenyataan yang gak sesuai harapan. Koper nih. Kok koper? Koper, korban perasaan. Cang, kok ada tuh tulisan bengkel terima bongkar. Iya, bongkar di mari, pasang sebelah. Ini bukan tadi bengkel Bang Jiung, ke dokter. Iya, ente ketemu Bang Jiung di mana emang? Ada lagi di rumah Bang Badrun. Wah, kampret tuh orangnya. Tadi dia nyaranin aneh jangan berobat lagi ke Badrun, ke dokter aja. Ente percaya aja sama Bang Jiung, emaknya aja dikibulin mulu.